Ассалаумағалейкум қазақ елі. Экономичный кроссовер сұрағандарға міне G-Tour X70 комплектация новый жүрілмеген мынау. Мынандай оптикасымен титановые диски қараңыздар. Красный суппорта, повторитель, астында камера 360. Комплектация өте әдемі, үстінде рейлинги. G-Tour X70 Plus міне 2023 модель, 1.5 объеммен, бензин. Қараңыздар, полный электропакет, кожаный салон, әдемі дизайнмен, плавающий сидений, полностью мультируль, электронный щиток прибора, үлкен монитормен, push-start, заводской подогрев сидений бар. Міне подстаканники, өте әдемі дизайн. Электроручник, автохолд, богатая комплектация, мынандай екі кілтімен, подлокотник, подстаканник. Міне G-Tour X70 третий ряд сидений, кожаный салон, үсті полностью панорама, әдемі комплектация. Мына әдемі красавецтің бағасы небәрі 6 миллион 600 мың теңге. 6 миллион 600 мың теңге осындай керемет көлік аласыз. Toyota Camry 75 сұрағандарға міне су жаңа жүрілмеген Toyota Camry 75 2.5 объеммен, самый базовый комплектация, ең төменгі комплектация, мынандай әдемі цветте. Мынаны титанка кигізсеңіздер болады, титанка салып жібере аламыз. Әдемілеп титановый диски жасаймыз. Повторитель 2023 модель міне 2.5 объеммен, бензин. Мынандай велюровый салон, по желанию кожа тік беруімізге болады. Комплектте әне аяқтауыштары, электропакет, механические сиденья. По бирке таза 2023 жылғы машина, чисто японец, made in Japan. Полный мультируль, полноценный. Мынандай щиток прибора, тойотовский монитор, автомат коробка, подстаканники, автохолд, электроручник, екі тал кілтімен, новый Camry 75. Мынаның бағасы 10 миллион 680 мың теңге. Су жаңа Camry. Kia Seltos 2023 жылға новый модель. Қараңыздар, андай линзовый оптика, астында противотуманка, ақ цветте. Новый дизайн, өте әдемі. Мынандай титановые диски, повторитель, бесключевой доступ, үстінде рейлинги, мынандай артқы дизайна. 1.6 объем бұл. Артқы салоны, кожаный салон, ақ цвет, полный электропакет, мультируль, на щиток прибора, үлкен монитормен, push-start, подстаканники, мынандай екі тал кілтімен. Су жаңа Kia Seltos. Мынаның бағасы небәрі 8 миллион 900 мың теңге. 8 миллион 900 мыңға новый Seltos. Toyota RAV4 сұрағандарға міне мынандай оптикасымен, противотуманка, титановые диски, повторитель, 2023 модель, 4WD, 2023 2.5 объеммен, полный электропакет, кожаный салон, по бирке міне таза 2023, made in Japan, без пробега, плавающий сидений, полный мультируль, мынандай электронный щиток прибора ортасында, үлкен монитормен,
двухзонный климат контроль, push start, автохолд, электроручник, режим вождения, мына жақта подстаканник. Міне богатая комплектация. Үсті полностью панорамада. Міне қараңыздар, заводской кожа бұл. Чисто японский сборка для Эмиратов. Мынаның бағасы 17 миллион 500 мың теңге. Toyota RAV4. Пикап сұраған жандарға міне. Mitsubishi L200 новый жүрілмеген. 2022 жылға 2,4 литрмен 4 ВД бензин бұл. Мынандай титановые диски. Артында міне ванночкасы бар. 2,4 литр бензин, механика. 2023 модель. Полный электропакет. Мынандай велюровый салон. Подножка. Міне мынандай ашық түстегі велюровый салонымен. Мультироль міне. Мынандай монитормен. Кондер. 2 кілті бар. Механика, 5-ступка. 4 ВД. Новый L200. Мынаның бағасы 7 миллион 900 мың теңге. Міне шаруашылыққа өте керемет машина. Бюджетный, қолжетімді. 7 миллион 900 мың теңге. Mitsubishi L200. Toyota Corolla 2023 модель. Новый. 10 миллион теңгеге под ключ сұраған жандарға. Toyota Corolla Pioneer деген комплектация. Міне мынандай линзовая оптика. Астында противотуманка. 15-тік титановые диски, повторитель, 1.2 турбодвигательмен, 4 цилиндрлі, надежный двигатель, полный электропакет, велюровый салон. Мне полный электропакет, механические сидений. Мына жақта мындай 2 кілтімен, автохолд, электроручник, климат контроль емес, обычная крутилка, мындай үлкен монитормен, полноценный мультироль, мындай щиток прибора. Toyota Corolla. Осылар под ключ қазақ номермен 10 миллион теңге шығады. Дубайдағы бағасы приблизительно 6 миллион 300 мың 6 миллион 290 мың теңге. Қайырлы күн қазақ елі. Мынандай Mitsubishi Pajero новый жүрілмеген 2020 жылғы, побирки 2019. Қараңыздар. Бізде Қазақстанда мынандай Pajero'лар 3 литр жүргендері. Мынау 3.8, көбісі шатастырады. 3.8 мынау. Полноприводный. Осындай оптикасымен мынандай қара титановые диски. Бұда 3-й ряд сиденье. Мне по документу 2020 3.8 4 ВД бензин. Іші мынандай ақ кожаный салонымен. Артында 3-й ряд сидений бар. Мониторы бар задний. Полный мынандай электропакет. 2019 побирки. Чисто японский был. Плавающее сиденье. Кожаный салон. Полностью мультироль. Мындай үлкен монитормен, 2 кілтімен. Автомат. Мне понижайка, повышайкасы бар. Мне Mitsubishi Pajero сұрағандарға. Новый су жаңа. Мынаның Дубайдағы бағасы 11 миллион 800 мың теңге. Mitsubishi Pajero.